radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kwa 12 muri 2024. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, umugwi uharanira agateka kazina muntu Amnesty International uravuga yuko ubwicanyi bwabaye mu muji wa Goma mu kwezi kwa 8 umwaka uheze bushobora kuba ari icaha cyo guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu. Abahora bashigikiye ubutegetsi bwa President Bashar al-Assad bagize ico bavuga ku itembagazwa y'ubutegetsi bwiwe. Mu Rwanda turaja ku kiyaga ca Kivu tuhasange umusore yirondereye umurimo akiri muto aho akoranya ubuhinga butandukanye bwo gusoza ubwato, kubunagura no kumenya koga eka n'ibindi. Mbanza kureba kuri moteri yanjye ntwarisha abantu kubera ko niyo ibudutwaye. Iyo igize ikibazo ntarebye mbere aba ari uburangazi bwanjye, nkareba mu bwato niba nta hantu hari kuva amazi. Tubafitiye n'amakuru y'inkino n'ikiganiro c'abakenyezi. Muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Idonido kuri ivyo vyose rero ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Abarwanyi muri Syria bigabye kumva y'uwahoze ari Perezida Hafez al-Assad akaba na se wa Bashir al-Assad wahiritswe ku butegetsi. Amashusho yerekana isanduku ndetse n'ibice bigize igituro kiri mu mujyi uyu muryango uvukamo wa Kwaredaha biri ku nkongi. I Damascus mu murwa mukuru, umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa HTS watembagaje guverinoma ya Assad yavuze ko umuntu wese wagize uruhare mu kwica urubozo cyangwa kwica abafungwa ku butegetsi bwa Assad azahigwa bukware. Abu Mohammed al-Golani yavuze ko kandi nta mbabazi zizatangwa kuri ibi, anasaba ibindi bihugu gutanga abantu bakekwa. Amashusho mashya y'ibyogajuru arerekana ubwato bw'intambara bwavuye ku cyambu cya Syria, ubwato bw'Uburusiya cya Tartus, ariko zimwe mu ndege zabwo ziracyari ku birindiro biri mu majyaruguru. Hagati aho ibihugu binywanyi bibiri by'ubutegetsi bwa Assad, Uburusiya na Irani, byasubije kwigwa rya Perezida Bashar al-Assad. Umutegetsi w'ikirenga wa Irani Ali Khamenei yavuze ko yatunze agatoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli. Birenze gukekeranya ko byabaye muri Syria byavuye mu bufatanye bw'umugambi wa Amerika n'abazayoniste. Yego, igihugu gihana urubibi na Syria cyabigizemo uruhare rugaragara kandi kiracyabikomeza. Umuntu wese arabibona, ariko uri ku isonga, umucurabwenge wabyo akaba n'ubiyoboye na Amerika n'ubutegetsi bw'abazayoniste. Ali Khamenei yanakomoje ku gihugu cya gatatu atavuze mu izina mu gusa no gutunga agatoki Turukiya. Uburusiya bwavuze ko bushaka kubona bwangu ituze muri Syria, bunanenga Isiraheli iri kugaba ibitero byo mu kirere ku birindiro bya gisirikare. Inkunga ya gisirikare ya Moscow yagize uruhare rukomeye mu kugumisha Assad ku butegetsi. Muri Korea y'Epfo birasa nkaho ubushyamirane hagati y'abashinzwe kurinda umutekano wa perezida na polisi hanze ya perezidanse bwarangiye. Polisi yashakaga kwinjira mu nyubako nka kimwe mu bigize iperereza rikorwa kuri perezida Yoon Suk Yeol kubera ishyirwaho ry'amategeko yo mu bihe by'intambara, ariko abarinda perezida banze kwemerera abapolisi ko binjira.
itangazamakuru ryo mu gihugu riravuga ko hari inyandiko nke zahawe polisi. Bwana Yun ari ku gitutu gikomeje kuzamuka, aho abantu bigaragambya babarirwa mu bihumbi bagiye i Seoul mu murwa mukuru bamusaba kwegura, kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo barateganya gukora irindi tora mu nteko ishinga amategeko rigamije kumukura ku butegetsi. Aya ni amakuru ya BBC. Guverinoma y'igisirikare cya Sudani yashinje uruhande bihanganye mu ntambara yogoje igihugu kurasa mu mujyi wa Omdurman rutarobanuye rukica abasivile 65. Ibi birego bivuzwe umunsi umwe gusa nyuma y'uko igisirikare nacyo gishinjwa kwica abasivile babarirwa muri 100 mu bitero byo mu kirere. Umuvugizi w'ingabo yahakanye ibi bitero no kwibasira abasivile. Inkuru ya Anne Soy muragizwaho na Victoria Yonkunda. Guverinoma ya Khartoum yavuze ko umutwe wa Rapid Support Forces warashe ku gace kagenzurwa n'igisirikare cyayo mu majyaruguru y'umujyi wa Omdurman ukoresheje ibyo yise ibisasu biremereye. Kimwe mu byibasiwe ni imodoka ya minibisi yiciwemo abagenzi 22. Umutwe wa RSF urashinjwa gukoresha ibisasu biremereye ndetse na za ndege zitagira abaderevu bita drones irasa ku masoko ndetse n'inyubako z'ibitaro. Igisirikare cya leta nacyo cyashinjwe na RSF kwibasira ibikorwa nk'ibi gikoresheje indege mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe. Igisirikare cya leta cyo cyavuze ko kiri gukoresha uburenganzira gifite bwo kurengera igihugu mu kwibasira uduce turimo umutwe wa RSF. Impande zombi zakomeje kuregwa ibyaha by'intambara, ariko zombi zikaba zibihakana. Minisitiri ushinzwe impunzi muri Afghanistan Hariri Hakani yiciwe mu gitero cy'ubwiyahuzi. Niwe mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri guverinoma y'abatalibani wiciwe mu gitero kuva uyu mutwe wafata ubutegetsi mu myaka 3 ishize. Amakuru ava muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aravuga ko yicamwe n'abandi 6 igihe yasohokaga mu biro bye. Hariri Hakani yashyizwe ku rutonde rw'abaterabwoba ku isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvandimwe we yashinze icyitwa Hakani Network, agatsiko kagize uruhare mu bwicanyi bukomeye cyane bubi mu gihe cy'imirwano y'abatalibani. Urwego rukora ubutabazi muri Loni rwasabye miliyari 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka utaha yo kwishyura inkunga igenewe abanyapalestine muri Gaza no mu ntara ya West Bank, kandi ngo hakenewe ahubwo irenzeho. Urwego ruvuga ko ari amafaranga azatanga imfashanyo ku bantu barenga miliyoni 2 i Gaza n'ibihumbi 900 muri West Bank. Mu ijoro ryakeye abashinzwe urwego rw'ubuzima i Gaza bavuze ko ibitero byo mu kirere bya Israel ku nzu iri mu mujyi wa Beir Lahia byishe abantu bagera kuri 20. Israel yavuze ko yibasiraga umutwe wa Hamas. Inahakana kandi imibare y'abanyapalestina, ariko ntiyatanze umubare wayo nyawo. Florentine. Arakoze Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Abahora bashigikiye ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad bagize ico bavuga ku itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe. Iran itagashavu kuri Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ari byo biri nyuma y'isenyuka ry'ubutegetsi bwa Assad n'isambuka ry'ibibanza vya gisirikare muri Syria. Umushikiranganje wa mbere mushasha w'imfata kibanza Mohamed al-Bashir yahamagariye abanyasiriya bari hanze gusubira mu gihugu. Inkuru ya Barbara Plate Asha mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Uburusiya bufite ibirindiro by'igisirikare kirwanira mu kirere muri Syria, ndetse umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin yavuze ko Uburusiya buriho buvugana n'abayobozi bashya ngo baganire ku hejo hazaza habyo. Yanenze Israeli kukuba yararashe ku bikorwa bya gisirikare bya Syria no gushyiraho agace katarangwamo imirwano mu misozi ya Golan mu majyepfo y'icyo gihugu. Yemeza ko ibikorwa nk'ibyo bishobora guhungabanya Syria. Undi munywanyi ukomeye wa Bashar Assad ariyo Iran nayo yashinje Israeli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ikindi gihugu yavuze bikekwa ko ari Turkiya kugira uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi. Ariko umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei yashimangiye ko Iran itazanyeganyezwa nuko Assad yakuwe ku butegetsi. Ikindi gihugu cyo muri ako karere aricyo Qatar nayo yatangaje ko iteganya kongera gufungura ibiro biserukira i Damascus muri Syria. Naho muri uwo murwa mukuru, Minisitiri w'Intebe w'agateganyo yatangaje ko yifuza kugarura miliyoni z'abanyasiriya bari barahunze igihugu, kurinda umutekano w'abaturage no gutanga serivisi z'ibanze. Ariko yavuze ko byo bitazoroha kuko igihugu ubu kidafite amafaranga y'amahanga. Yari inkuru ya Barbara Plate Asha.
mu karere icegeranyo casohowe n'ishirahamwe rihanira agateka kazina muntu Amnesty International ku bwicanyi bwabaye mu muji wa Goma mu kwezi k'umunani umwaka uheze, aho abasirikare ba Kongo n'umugwi ubashigikiye bari bagiye gutangiriza imyerekano y'abiyamiriza inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu za MONUSCO, kivuga yuko ubwo bwicanyi bushobora gufatwa nk'icaha co gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Amnesty International ivuga ko uretse yuko amatohoza atakozwe neza, MONUSCO ngo ntiyari ikwiye gusaba leta ya Kongo kubuza iyo myerekano, kandi ako kabi ngo kari gushobora gukumirwa hakiri kare. Navuganye na Christian Rumu avugira Amnesty International, ambwira yuko kubwa Amnesty babonye ibimenyetso bigaragaza yuko abasirikare ba Kongo bari bagiye biteguriye kwica abantu mu kivunga. Namubajije ivyo bimenyetso ivyo ari byo. There was an incident where we show minute by minute, how the protesters... Twerekanye ibihe bibi by'imyigaragambyo umunota ku wundi, aho abigaragambya bahanganye n'abasirikare imbere yabo. Hanyuma nyuma y'igihe gito umuyobozi wa gisirikare akaza ategeka ko abasirikare batangira kurasa. Aha niho tugerera ku mwanzuro w'uko ubu bwari ubwicanyi bwateguwe mbere. Ikindi ni ukureba ku buryo abategetsi ba Kongo bitwaye nyuma y'ubu bwicanyi. Biraboneka ko bishimye cyane. Urebye itangazo ry'uwahoze ari guverineri wa gisirikare Constant Ndima, nibyo twabonye ko byari byateguwe mbere, bikozwe n'igisirikare, kandi bananiwe kugira amabwiriza cyangwa amategeko ayo ariyo yose biyambaza ngo bagabanye ubushyamirane cyangwa ngo bafashe iri tsinda kubona uburenganzira bwo kwigaragambya byubahirije amategeko. Iyi myerekano ubwayo ntiyari yemewe, abategetsi bari bayibujije. Ibi ubwavyo ntikwari ugutangiriza. Nibyo ntibyari byubahirije amategeko, cyane cyane urebye icyemezo cyafashwe n'umuyobozi w'umujyi wa Goma. Twakwibuka ko iri tsinda ryari ryateguye indi myigaragambyo mbere, kandi igenda neza nta kibazo gikomeye kivutse. Icyo tubaza ni impamvu kuri iyi nshuro byatandukanye n'ibihe by'imyigaragambyo yabanje. Kuki iyi yaburijwemo? Kuki abashinzwe umutekano ba Loni batanze ubu busabe bwihariye? Iki kikaba ari nacyo dusabira urwego rwa Loni rushinzwe kubungabunga amahoro ku isi, gushyiraho akanama kihariye k'iperereza kugira ngo kagaragaze uruhare rwa MONUSCO mu bihe byabanjirije ibyabaye. Bagomba gufasha abantu kugaragaza akababaro kabo, kuko inshingano zabo ni ugufasha abantu kugaragaza icyo batekereza, ntabwo ari ukubabuza. Kumengo harabaye urubanza rw'abantu 6 b'intwazangabo barimo n'uwari umukuru w'ingabo zicungera umukuru w'igihugu muri ako gace ka Goma. Mubivuga kwiki? Nibyo, muri iki cyegeranyo twarebye byimbitse mu mwanzuro w'urukiko ku manza zabayeho kuri iki kibazo, kandi turemera ko abasirikare 6 bagejejwe mu rukiko, ndetse umwe agahabwa igihano cy'urupfu. Icyo tuvuga kibura ni abantu twavuze amazina kandi batagejejwe mu rukiko. Icyo dusaba ni uko babanza guhagarikwa, hanyuma bagakorwaho iperereza ryisumbuye. Christian Rumu avugira Amnesty International. Turashashaka rero abategetsi bo muri leta ya Kongo kugira ngo twumve ico bavuga kuri ivyo bivugwa na Amnesty International, ariko bimwe mu byo twavuganye na Christian Rumu aremeza yuko banukiye ibibazo leta ya Kongo, harimo na President Tshisekedi, mu shikiranganje wo kwivana abansi n'umushikiranganje w'ubutungane, ntibabishure, ariko ico baronse nuko uwahoze ari buramatari mu butegetsi bwa gisirikare bwa Kivu ya ruguru Colonel Constant Ndima akibona icegeranyo ca Amnesty yavuze yuko atabimenyetso bihari bigaragaza yuko yari yatanze itegeko ryo kurasa canke ivyo vyago vyabaye.
aremeza kandi yuko yaciye atanga itegeko ko haba amatohoza yo guhagarika abakekwa ko ibyaha ivyo bikiba, ariko ngo ntaco yatanze gishigikira ko yoba yaratanze ayo mategeko ngo agihe Amnesty International. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha 1 ibura iminota 15 mu karere k'ibiyaga binini. Dukomereze ikiganiro cacu. Mu Rwanda yacikirije amashure hagati akiri mutoyi yiyemeza kwironderera amahirwe y'umurimo aho benshi batamenyereye. Mushimiyimana Jules, umusore akiri mutoya n'umusare canke umushoji w'ubwato ku kiyaga ca Kivu, ahatwara mu bwato ingenzi zifuza gutembera kuri ico kiyaga. Ku nkengera za Karongi aho mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yamusanze, Jules yemeza yuko baraganiriye. Jules aramubwira uko yatanguye aka kazi namwe mu mabanga yo mu mazi y'ikiyaga ca Kivu. Ubwato buciriritse bukozwe mu giti ariko bukoresha ingufu za moteri butwawe na Jules Mushimiyimana, umusore ubwanwa bwinshi ariko ukiri muto kuko afite imyaka 21 yonyine. Jules yambwiye ko ubu bwato atwaye atari ubwe, ko akorera nyirabwo yita umukire wabwubakishije ku gaciro kagera kuri miliyoni 7 urebye ibyabugenzeho byose. Jules utwara abiganjemo ba mukerarugendo yambwiye ko amaze imyaka ikabaka 3 aratira abantu ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu. Tugira ibirwa bituyeho abantu, tugira irwa bituyeho inyamaswa z'inyagasozi, inkende, tugira amahoteli meza ari yakikije ikiyaga cya Kivu waza ugasura. Tugira n'ibyo birwa, tugira n'ikirwa bita Chapeau de Napoléon ushobora kugendaho ushaka no kureba uburyo ki abarobyi baroba. Tugira igihe cyabyo nka nimugoroba tukaba twakujyana tukakwereka uburyo ki abarobyi baroba isambaza. Ariko se kuki yahisemo aka kazi kandi akagatangira akiri muto cyane? Ubwo twatemberanaga mu bwato yarabinsobanuriye. Nacikirije ishuri ngeze mu wa 3 segonderi, mpita numva yuko n'undi nta murimo utakugeza mu kintu ushaka. Nahise ngana uno murimo kubera ko famille yanjye n'undi niyo wakoraga, mpita numva yuko nyine ari nta bundi buzima n'ubu ngubu. Muri rusange aka ni akazi katagoranye cyane kuri Jules uturiye kandi akaba anamenyereye ubuzima bwo mu mazi y'iki kiyaga. Mbanza kureba kuri moteri yanjye ntwarisha abantu kubera ko niyo iba idutwaye. Iyo igize ikibazo ntarebye mbere aba ari uburangazi bwanjye, nkareba mu bwato niba nta hantu hari kuva amazi, nkaba nahahanga nkabagira neza ku buryo ki nta mazi ashobora kwinjira mu bwato. Ibintu byose nyine bitameze neza mu bwato nkabikora. Mu gitondo iyo mbyutse imvura itari kugwa, mba numva yuko ikirere kimeze neza n'amazi ameze neza. Mba ngomba kureba niba mu mazi hatarimo umuyaga wagira nk'ikibazo ku baturage cyangwa ku bantu naba ntwaye. Kuba umusare mu kiyaga cya Kivu cyane cyane utwaye abantu bashobora kuba barimo abatazi koga ngo bisaba ubumenyi bwinshi, kumenya kwitegereza ikirere n'imihindagurikire yacyo ndetse no kumenya uko amazi ashobora guhinduka. Gusa kuri Jules ngo ibi byose ni ubuzima busanzwe. Igihe cy'imiyaga tuba tukizi. Igihe cya nimugoroba bishyira saa 9, aya mazi yacu ntago abatekanye neza. Hazamo umuyaga uvuye muri Kongo, hari n'igihe hazamo n'umuyaga bita agahuza ukurura usunika mbese amato buri kimwe cyose kiri mu mazi kikaba cyanyeganyega kikisanga ahandi hantu kitari kiri. Noneho iyo bibaye utyo, twebwe tugiye gutwara nk'abantu turabanza tukareba tugakontorora niba Kivu kimeze neza, mbese muri makeya tukaba twatembereza abantu nta nkomyi. Mu kazi ke Jules avuga ko hari abatari bake bamuciye intege bavuga ko yagombaga gushaka ibindi yakora, ariko kuri we ngo aka ni akazi yumva azakora igihe kirekire kandi ngo no mu buryo bwa mikoro kamukemurira ibibazo by'umunsi ku wundi. Numvaga nyine mu buto bwanjye ngakunze, nabona n'abakuru banjye nkumva rwose binteshema kugakora. Nahisemo nyine kugakora nitaye ku ibyo ngibyo. N'undi buri muntu wese akura avuga uti
nzakora iki ngiki, nimara gukura nzakora iki ngiki. Ariko ngewe numvishe natwara ubwato nkajya ntembereza abantu, nkabasobanurira iby'ikiyaga cya Kivu, nkabasobanurira mbese ibintu bikorerwa mu kiyaga cya Kivu. Gutwara abantu mu mato, cyane cyane amato akoze mu buryo buciriritse, bisa n'ibintu bishya byadutse muri aka gace kegereye ikiyaga cya Kivu. Ni ibintu byazanye n'ubwiyongere bw'abamukerarugendo bahuruzwa ahanini n'ubwiza bwa Kivu. Kuri Jules ngo aha ni ahantu habyazwa uburyo bw'akazi ku rubyiruko. Avuga ko abakora nka we bakiri bake, kandi ngo uko iminsi ishira abakenera ubukerarugendo nk'ubu bakaba bagenda biyongera. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Karongi. Jean Claude Mwambutsa arakoze. Reka ubu naho duhe ijambo Ive Bucana yabateguriye amakuru y'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriweho neza. Amakuru y'imikino nyahere ku nkuru ivuga ko Kenya yambuwe uburenganzira bwo kuzakira irushanwa rya CHAN umwaka utaha wa 2025. CHAN ni imikino y'igikombe cy'Afurika ihuza abakinnyi bakina muri shampiyona y'imbere mu gihugu. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yatangaje ko Kenya ishobora no kutazakina iyo mikino mu gihe CAF itekereza guha ubwo burenganzira bwo kwakira iyo mikino u Rwanda, kubera ahanini ko Kenya itari kugaragaza gutera intambwe iyo ari yo yose mu isanwa ry'ibibuga byari kuzakinirwaho. Byari biteganyijwe ko Kenya izafatanya na Tanzania na Uganda gutegura CHAN ya 2025 nk'ibihugu n'ubundi bizategura imikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika AFCON 2027, ariko CAF yayikuyeho kuri gahunda ya CHAN nyuma y'uko ibona ko Kenya yananiwe kubaka ibisabwa ku bibuga bya Moi, Kasarani na Nyayo. Bityo CAF ihitamo u Rwanda kuba rwasimbuzwa Kenya, u Rwanda rugafatanya na Tanzania na Uganda kwakira CHAN ya 2025. Mu Rwanda kandi shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza. Umukino ukomeye kuri ubu uri guhuza ikipe ya APR FC n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukino w'ikirarane. Birashoboka ko Kiyovu Sport irembye icyizere cyo kuzanzamuka ikava ku mwanya wa nyuma kitaba uyu munsi, mu gihe APR FC nayo yifuza gutsinda uyu mukino kugira ngo igabanye intera y'amanota 10 iri hagati yayo na Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 30, mu gihe Kiyovu iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 7, ariko iramutse itsinze yava kuri uwo mwanya wa 16 ikagera ku mwanya wa 14. Ku mugabane w'Uburayi ikivugwa n'imikino ya Champions League. Umutoza wa Arsenal Mikel Arteta avuga ko ikipe ye igomba gushaka uburyo bwo guhangana n'urutonde rw'imvune rwiyongera mu gihe bitegura kwakira ikipe yo mu Bufaransa ya Monaco uyu munsi nijoro. Ikipe ya Gunners ifite ibibazo bikomeye kuri ba myugariro bayo benshi bafite imvune. Kuwa kabiri Julian Timber n'umukinnyi wo hagati Thomas Partey nabo basibye imyitozo. Arsenal iri ku mwanya wa 7 ku rutonde rwa Champions League. Undi mukino wa Champions League urimo ikipe y'Ubwongereza ni Manchester City ikina na Juventus, nayo idahagaze neza. Juventus yatsinzwe imikino 4 mu mikino 6 iheruka gukinira iwayo. Ikipe ya Manchester City yatsinzwe ibitego 7 mu mikino 2 iheruka ya UEFA Champions League. 4 yabitsinzwe na Sporting Lisbon, naho 3 ibitsindwe na Feyenoord Rotterdam yo mu Buholandi. Mu mikino yarayibaye ikipe ya Liverpool yabaye ya mbere ibona itike yo kujya muri kimwe cya 16 cya Champions League ubwo yatsindaga ikipe ya Girona igitego kimwe ku busa, igitego cya Mohamed Salah kuri penalty. Naho ikipe ya Real Madrid nayo itsinda Atalanta ibitego 3-2. Leverkusen itsinda 1-0 Inter de Milan. Ikipe yindi yo mu Bwongereza Aston Villa yaraye itsinze Leipzig ku kibuga cya Leipzig ibitego 3-2, naho Paris Saint-Germain itsinda Salzburg ibitego 3-0. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabahitiyemo uyu munsi y'Igendi Yves Bucyana. BBC Gahuzamiryango muri Kaze Ivete Kabatesi mu kiganiro c'abakenyezi. Mu Rwanda umubare w'abagore bakora mu rwego rw'inganda zikora zikanatunganya ibikomoka ku mpu uracyari hasi. Ibi biremezwa na Madame Germaine Mukashyaka, umwe mu bayobozi ba Kigali Leather Cluster.
ari ryo huriro nyarwanda rishinzwe iterambere ry'impu n'ibizikomokaho. Cyakora ngo harakorwa ubuvugizi kugira ngo abagore bari muri uyu mwuga bazamuke, cyane kuri uru rwego rukiri hasi muri rusange mu Rwanda. Kugeza ubu kuko ihuriro rigirwa n'amakampani n'amakoperative, abenshi usanga bari mu gisata cyo gukora ibikomoka ku mpu. Harimo abakora ibikomoka ku mpu baciriritse bakidodera mu tuateriye dutoya, hakaba hari n'abandi bamaze kuzamuka bageze ku rwego rushimishije, ndetse hakaba harimo n'abatangiye gushyiraho inganda nini mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro mu karere ka Gasabo. Ubu bamaze kuduha ibyangombwa byabo bemera kuba abanyamuryango ku bushake ni 324. Twagereranya abadamu tukavuga ko wenda ari hafi 60. Umva ko umubare w'abaye bimwo abazwi, abagore mbese n'abakobwa barimwo ukiri mutoya. Nawe nk'umugore usanzwe uri mu rugo rwego wabitekereje ute? Ubundi ko n'abagabo ari bake. Jewe byaranyoroheye kuko bikomoka mu gisekuru cy'umuryango wanjye. Navutse mbona babikora, mbyiruka nanjye mbikunze, hanyuma ngira n'amahirwe yo kubiboneramo amahugurwa ndanabyiga ku rwego mpuzamahanga, aho nagiye mbona amaformasiyo atandukanye mu gukora ibikomoka ku mpu ndetse no gukana impu. Bivuga gutunganya impu mbisi ukazihinduramo uruhu rukoreshwa ruvamo, rushobora kudodamo imyenda, ushobora kudodamo izo nkweto, ushobora kudodamo ayo mashakoshi nahoze mvuga. Nagiye mbyiga ku rwego mpuzamahanga mu buryo butandukanye, mbihuza n'ubundi bumenyi rusange nize mu mashuri. Hama umaze kugera ku isoko wasanze byoroshye nk'umugore? Ku isoko ntago gukora ibikomoka ku mpu nk'umugore byari byoroshye, kubera ko bisaba guhuza ibikoresho bitandukanye. Ugomba kuba uzi gukoresha imashini zidoda, ugomba kuba uzi uburyo bateguramo ibihangano, ugomba kuba uzi uburyo babidodamo, uburyo babikatamo, uburyo babiteranyamo, kugeza ubonye igihangano cyawe cy'umwimerere. Rero ni urugendo ariko ni rwiza, kubera yuko bitunga umuryango ukabona amafaranga. Ibibazo biri muri uru rwego u Rwanda ngo ntirubyisangije rwonyine. Mu nama ngarukamwaka ihuza bari mu ruhererekane rw'impu n'ibizikomokaho muri Afurika iri hibera i Kigali, bariga ku ngorane ziri muri uyu murimo n'uburyo bazitorera umuti. Abagore rero nabo ngo ntibazasigazwa inyuma. Ku bijyanye wenda no kubona amasoko, bavuze ko byibura 30% bigenewe abagore n'urubyiruko bari muri runo ruhererekane rw'impu n'ibizikomokaho mu rwego rwo kubateza imbere. Nk'umwe mu bayobozi wagize amahirwe yo kujya mu ntebe y'ubuyobozi, hari icyo ukora kugira ngo ushishikarize bagenzi bawe kuba nabo baza muri uru ruganda? Dukora ubukangurambaga butandukanye, cyane dushingira no ku rubyiruko, kubera ko abana barangiza amashuri ni benshi. Tukababwira ko bagomba kwihangira imirimo, kubera ko mu Rwanda nta nganda nyinshi nini zihari, bakaba bahinduka abashoramari ndetse bagakunda n'umwuga wo gukora ibikomoka ku mpu, ko ari amahirwe yandi yo kubona akazi. Muri abo bagore batubwiye bazwi bakora uyu murimo, hari abageze ku rwego rwo gukora inganda nini zigaragara? Abarimo baracyari ku rwego ruciriritse, ntago barakora inganda nini, ariko uko tugenda dukora ubukangurambaga twizera yuko hazaboneka n'abashoramari b'abagore ku buryo bufatika bugaragarira buri wese. Urugendo rero ruracyari rurerure ku bagore? Ntabwo ari ku bagore gusa, mu buryo rusange, kuko ino sekiteri y'impu iri muri sekiteri imwe leta yashyize mu zigomba gutezwa imbere ku ikubitiro, kugira ngo icyo cyuho cy'ibihangano ndetse n'izo mpu zibashe kongererwa agaciro, zinatanga imirimo mu gihugu. Tukaba rero twizera yuko tuzaba dufite inganda ziri mu ruhererekane rw'impu mu myaka 5 iri imbere iza.
Madame Germaine Mukashyaka ushinzwe umutungo, ubunyamabanga n'imiyoborere mu ihuriro rishinzwe gutunganya impu n'ibizikomokaho Kigali Leather Cluster. Ni naha dusoreje, muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi na Madame Mukashyaka baganira nibo barangije ikiganiro cacu cyo kuri uno mugoroba. Ikiganiro cacu rero kigarukiye ngaha kuri radio, tuzosubira ejo ku munsi wa kane aho dubafitiye n'urunana. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, mwijwe mwari ko mumva Florentine Kwizera. Mukomeze gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu bbcgahuza.com. Mwakoze kudukurikira. Thank you.